Tiempo de Hobbies Televisión. El 10º Trofeo Fundación Deportiva Municipal de Valencia para las categorías de escuelas de ciclismo y cadetes, organizado por la Peña Ciclista Campanar, volvió a tener cita el pasado día 2 de abril junto al velódromo Luis Puig. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Más de 300 niños de la Comunidad Valenciana participaron en el evento, concentrándose principiantes, alevines infantiles y cadetes, en ambas categorías, mujeres y hombres, en un circuito urbano de 980 metros. Club jumble like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. Always were a dreamer as a child. El 10º trofeo comenzó con la categoría de cadetes, con un total de 40 vueltas. La elegida. Y en ese momento ya la elegida a esta categoría de cadetes. Muchos primeros metros. Esto es el primer ya está rodada. Ahí está.
Going blind, feel my vision. Turning gray into fiction. También se realizó la presentación de las escuelas de ciclismo. Do you know who I am? I've been dreaming but can't remember how this Tuvimos el placer de contar con exciclistas como Stefano Garzelli, like a secret, telling nobody else how I'm feeling. I got you locked in just like a secret, telling nobody else how I'm feeling. Contamos con la presencia del director gerente de esta Fundación Deportiva Municipal, señor don José Vicente Berlán Garona. Volteta del coincident, volteta per aprendre el circuit. Nos toca recordar una volteta a tots per a que apliqueu el circuit, esta volteta del coincident, para totes les categories, però nos quedarà les nostres motors per a iniciar aquesta primera prova. En totes les categories. Enhorabona, i ha de donar l'enhorabona a totes les escoles, a totes les escoles que fan monitors i directors esportius en aquest gran treball que realitzen al llarg de tota la temporada per a I can almost reach it through the dark. I can feel it reflect in the clearest of eyes, in you. I got you locked in just like a secret, telling nobody else how I'm feeling. I got you locked in just like a secret, telling nobody else how I'm feeling, else how I'm feeling. de la Fundació Esportiva Municipal de València, don José Vicente Berlán. Vida. Stronger than before. I'm not alone anymore. And it is all 'cause of love. Ya arranqué ya.
gira. Venga. ¡Ay, Alberto, campeón! ¡Venga! A la categoria de atletisme, que és segon any. I donem ja l'eixida millor que guanyi el que més es pot. Terrassa, bueno, Marc, no m'ha nada, Sí, jo estic molt content de trobar aquí, ja que soc Jaume Llorquí i m'ha agradat molt l'organització que hi ha a València i espero tornar. Bueno, Marc, després de que en aquesta primera volta el francès ha sigut el que volia trencar la baralla de les cartes, tu després ho has intentat i sí que t'ha eixit, has estat unes quantes voltes en solitari, aguantant allà un pedaleig, aguantant una cadència, hasta que Francesc t'ha fet capsa i captura i entre els dos sí que s'ha unit, ha fet la locomotora i l'escapana davant. Francesc i jo, a Mallorca, som molt bons amics i jo, a part d'estar molt content, també li dono una bona i m'alegro d'ell. Bueno, a l'última hora t'ha faltat un poc de força, ell és un poc més ràpid, s'ha notat, no? Però bueno, la veritat que heu fet una bona escapada, els dos s'heu unit molt bé i heu fet un carrerón. Sí. Bueno, ho intentareu més vegades? Claro. Però l'altre viatge que te dice mañana, ¿no? ¿No? Que l'altra vegada que te dice mañana, ¿no? Sí. Bueno, ja s'ho arreglareu, va? Bueno, Marc, enhorabona per este carrerón que heu fet entre dos, enhorabona, a veure si te desitgem una altra vegada per si per València, Gràcies.